Amatersko pozorište u Crvenki osnovano je još 1946. godine. Od 1957. nosi naziv Stevan Sremac. Ovo pozorište izvelo je priče iz Merlinovog zamka koje publiku podsjećaju na vrednosti tradicionalnih bajki i njihov značaj za odrastanje dece. Pa, poruka je mašta, kako decu odvlači kompjuter, videoigrice i onda mi sa maštom, u stvari ta deca, sa maštom prave to suđenje i ta dešavanja tamo. Ja sam počeo da se bavim glumom pre 7 godina. Jako volim glumu, zato što se tu družimo, putujemo. Ja sam se stidela skroz i baba me je rekla, hajde ti na audiciju da vidimo da li ćeš proći. Ja sam prošla uži krug, došla sam sutra dan sva onako istremirana i onda mi je, kad sam čula da skroz idem u ansambl, onda sam se skroz otarasila u treme i to mi je nekako ostalo u sećanju. Odlučili smo se ove godine da na sceni Amaterskog pozorišta Stevan Sremac za dečiju scenu postavimo tekst Sandre Rodić-Janković, priče iz Merlinovog zamka, iz prostog razloga zato što zaista taj tekst je u stvari tekst koji nam u stvari nudi kao predložak tradicionalne bajke. Sada naše je zajedno sa ansamblom bilo da te bajke još više, da kažem, domaštamo i da prosto te bajke, da kažem, pomalo i razbijemo na neki način koji nama danas odgovara. Znači da ispričamo i neku današnju priču oslanjajući se na neko davno prošlo vreme. Na Festiću mi smo pre 2 godine takođe igrali sa predstavom Sestre po metli. I evo ponovo se pojavljujemo sa pričama iz Merlinovog zamka. I ono što je zanimljivo, mi dolazimo iz jedne male sredine, Crvenka je provincija, jedno malo mesto i ovo je zaista veliki uspeh kako za nas, tako i za naš grad, da budemo rame uz rame sa nekim velikim pozorištima iz nekih većih gradova. I da naša deca naravno zaigraju na sceni pred beogradskom publikom.